paradır. Altı gün yazmandan şahsızı gör olmayıncadır. Şimdi günü iltkende şiidip olmayın paradır. Adozun varlık şiiri aldı bırakal paradır. Arkayna şiirini arancılat sabılımız kanım. Yüce yazının şilik şiiri istemler akşat kalıdır. Örlük ayna şiirini bir şahsızı tezkiledir. Akşazı kubaysın, anamandar kızım. Ağdım gülümündesi şoğul, şirge bir barğanı şoğul, tigirge sıkanı şoğul. Haydalı kürde bulacağım, görüzü askanı separ. Toxtab şirin körümdüktim, balgıda bastırıp ıskanım. Kandas baktım aktın gözü, an gülügü anda şadır. Şidirik bastır kelip göretse, tüne şoğul şadır. Ege koltuktan vurgur, dobıratır bıskıncadır. Ağının gülgü kuturme, apar bin tasnabısam. Homay püdüsті kıskan çeşim, hat şokta pirbis. Aktını var ettim, atap püsken, eğlenip giyinip, hap-hat. Angül
жақсы жеріне ат жақсысы сабылған еміне басқа елдің жері естің арақ қалған ежесінің жері суытна ер жақсы зәйбіл келеді
Хысхан, хозяйка чурта, Аима Амзоров. Хан Мерген, младший брат Хысхан, Радш Мандыржак. Айхужин, лунная принцесса, Хужин Чилей. И весь дружный коллектив ансамбля хакасского танца «Гюнцузы». Музыкальное сопровождение, фольклорный ансамбль «Рюгер». Тагир Асадчев, его музыкальный инструмент «Ых». Отумай Сор, Тимур Холос, вокал. Заслуженный артист Республики Хакасия Юнет Ивандаев, Тимур Холос, Каев. Мерген Иргип, шумовые инструменты, Хобаров, Каев. Салжин Камак Ахпасхан, Чатхан Хай, Тюльбер Пегетчи, Топшилхолос, вокал. Художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Республики Хакасия, народный артист Республики Хакасия Кучен Айшаров Саин. Главный балетмейстер, заслуженный работник культуры Республики Хакасия Наталья Акуневич. Художник по свету Юрий Гиреев. Звукорежиссер Юрий Терминов. Художник по костюмам Марина Шахманова. Художник-постановщик Максим Вахрушев.